Ахадису сабитатун фи лейлатин нисфи мин шаъбана. Мына біздің азырқы тұрған айыбыз. Біз өзіміздің білген ай менен азыр март айы болып отыр. Бирок шарият боюнча, мусулманча ай, мынагы ай календары менен эсептегенде азыр Шабан айы. Бул ай 12 айдын 8-си. Мындан мурун Ражаб айы өткөн эле. Анан эми мындан кийин 9-чу ай Рамазан айы болот. Акырындап демек мусулманчадагы өзүбүздүн айдын аталыштарын билишибиз керек, мунун зарылдыгын билишибиз керек. Мана ушул азыркай Шабан айы. Шул Шабанга тиешелүү болгон бир нече сөз бар шариятыбызда. Ошонун бири пайгамбарыбыздан бирөөлөр келип сурайт. Пайгамбарыбыздан сурайт да, не дейт? أخرج أبو داود والنسائي وغيرهما عن الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيمن هو أخو أسامة لأمه رضي الله عنه وعن أمه وعن أبيه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم Peygamberimizden kol balası var Zayd degen bolgan. Şu Zayd Peygamberimizden surap atat. Peygamberimiz aytdım deydi. Mali araka tasumu fi şehri Şa'bana ma la tasumu fi gayrihi min ash-shuhur. Yani hala Ramazan. Surap atat ya Resulullah bu qanday men sizdi daimi şu Şa'banda köp görem orazаны şunçalık köp qarmaysiz. Başka aylarda tutpağınday bir Ramazandı go bilebиз аны başa tegine qarmaysiz. Бирок Ramazandan tışqarı başka 11 ayдын içinde bu Şa'banda şunçalık orazаны köp qarmaysiz. Emnege? Dep suradım deydi. Bul hadisti rivayet kılıp atkanlar Abu Davud, İmam Nesai, mından da başka ulamalar rivayet kılgan bul hadis sahih. Dep suradım deydi. Surasam fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aytты deydi bu Şaban ayın. Hâzâ şehrun. Bu şunday bir ay yaghfulu anhu aktharun nas. Köp adamlar budan beyxabar. Bu bir şunday ay köp adamlar budan beyxabar uqbayt bilbeyt. Bulay beyne Racabin ve Ramazan'a. Bulay şu Ramazan menen buna Racab'tın ortasındağı 8. ay. Köp adamlar bunu bilbeyt deydi. Turfa'u fihil a'malu ilallahi celle ve ala. Uşul ayda musulmanlardan kılgan amalları Allah'a kötörülöt deydi. Şariatımızda mınday mesele var. Peygamberimizde hadis var. Peygamberimiz aytat, künügö, iki mal, perişteler ertemenen bağımdatta, düşten keyin asırda perişteler almaşıp, jogortun perişteler düşet da kelet bir yerde musulmanlar nontip kılgan amallarımızdan bardığın Allah'a arız kılıp aytıp, mına penden mınday kıldı, mınday amal kıldı dep, bizden kılgan amallarımızı Allah Teala'ga jetkirip berişler. Allah Teala bilet berişler jetkirbese dele. Bирок Allah Teala'nın uşa bir yerde çoğun bir hikmat sırları var. Periştelerge de Allah Teala mına jerde perişteler silige okşap asmandap uçup jürbese dele adamlar jer betinde turup Kuday dep atat. Mana takva adamlar var. Birödün akısın jebegender var dep Kuday degenler var körböse dagı. Dep Allah Teala periştelerge pendesinin kılganı şunday ibadatın көрсөтөткен. Kızığı bir yerde Peygamberimiz şol künügö bizdin amallarыбызды Allah Teala'ga perişteler jetkirip turat. Bul bir ay sayın perişteler jetkirip turat. Anan dagı jılına bir joldağı perişteler jetkirip turat. Peygamberimiz muna yerde aytat. Bul şunday bir ay köpçülük bundan kabarı jok. Bul Ramazan menen Rajab'tın ortasındağı ay. Uşul ayda deydi. Uşul ayda bizdin kılgan pendelerdin amalların bardığı Allah Teala'ga arız kılınıp жеткирилип турат дейт. Мен ушу менин амалдарым bir жылда bir жолу амалдарым жеткирилип турган кезде мен орозо болгонду жакшы көрөм дейт Пайгамбарыбыз айтат. Turfa'u fihi'l a'malu ila Allah celle ve ala fa ana uhibbu an yurfa'a amali fihi ve ana sa'imun. Allah Teala'ga menin amaldarımды üşintip arız kılıp көрсөтүp perişteler aytып atkan кезде özüm buyakta orozо болгонду men жакшы көрөm deyt Пайгамбарыбыз. Şoň üçin Şaban ayında men awdan köp orozо tutam dep Пайгамбарыбыз жооп берип atat. Bul bir hadis. Hada hadisun sahihun, sabitun, yuvaddihu bizge uşul hadis sahih. Peygamberimizin aytkandığı çındık,
жолдун бардыгы бул хадистин жолу таптаза, эч ким эчтеке дебей турган хадистерден даиф андай мындай дебейт. Пайгамбарыбыз ушул жерде айтып атат, бул амалдар турфау раф'a санавiyya. Bir жылда бир биздин кылган амалыбызды чогултуп туруп, мына бир жылдык амалдарды периштелер Алла Таалага ушинтип көрсөтөт экен. Алла билет албетте, бирок бунун өзүндө бир топ сыр бар. Анан дагы биз билебиз, турфау амалу раф'ан яумиян. Күндө дагы ар бир күнү багымдатта, асырда, багымдатта келген периштелер болот, алар асырда кетет. Асырда келген периштелер болот, багымдатта кетет. Атайын ушул иш үчүн түшөт. Пенделер, мусулмандар эмне амал кылып атат, ошону көрүп жазып, баланча мондай амал кылды дейт. Ошон үчүн сизге сүйүнүч, бир күнү кайсы эле күнү ушундай жакшы амал кылсаңыз, мына амалыңыздагы Кудай кааласа багымдатта периштелер алып чыгат. Ушул жерде отурду, муну укту, сабак болду, намаз окуду жамаат менен деп иншалла. Демек бул ушул белгилүү. Биринен арты бири периштелер күндүз түндө келип амалдарды ушинтип алып чыгып турат экен. Бұл бір хадис, андан тышкары дагы бүгүн эми ушул Шаабан айынын демек жалпы ушундай айтты. Эми Шаабан айынын жарымы 15-ші Шаабанга тиешелүү хадис бар. Анын дагы түнүнө ахадису сабитатун фил лейлатин нисфи мин Шаабан. Фаан жамаатин минал асхаби ридвануллахи алейхим ажмаин. Сахабалардын бир тобунан риваят бар. Мин туруқин шатта. Bu rivayet köp jol menen rivayet kılınıp kelgen. Yeşuddu ba'duha ba'dan. Anan ulan birin biri kuvattap oturup bu hadisler jalpısın çoğulsa bir top muhaddis alımlar aytat. Bu hadisler zayıf deydi. Bizde de çok emez hazır çıgat bunadağı hadis zayıf dep aytışatdı hazır Şaban tuğrasındağı dep. Bir yerde mana muhaddis alımlar aytып atat. Bir top sahabalardan var. Aların içinde Hazreti Abu Bakr rivayet kılat bunu. Hazreti Abu Hurayra rivayet kılat. Abdullah ibn Amr rivayet kılat. Abu Sa'labet el-Khushani rivayet kılat, Muaz ibn Cebel rivayet kılat, Avf ibn Malik rivayet kılat, 6 sahabi ve Aisha radhiyallahu anha. Jeti bulardan bardığınan rivayet var. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizden yattali'ullahu tebareke ve teala ila halqihi leyleten nisfi min Şa'ban feyaghfiru li cemi'i halqihi illa li müşrikin ev muşahinin. Akhrajahu İbn Majah fi Sunan. من حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. بل حديث حديث صحيح بمجموع طرقه لا شك في ذلك ولا ريب فيه. بل حديث صحيح كان ليش قند يطلعش بلا شو. Herkimizin مناظر 6-7 sahabadan rivayet kılsa, Abu Sa'labet el-Khushani radıyallahu anh sahabe rivayet kılan hadiste İmam Beyhaqi Şuab'da, Şuab-ül İman'da rivayet kılatken. Bi isnadin hasanin. Al hadis şunday. Yattali'un birinci hadiste okup bireyin de manisin. Yattali'ullahu tebarek ve teala şu Şaban ayında, Şaban ayın jarım tününde deydi. Jarım tünü degende 15-ci tün bolup atat. Bugün 13-cü gün bitip atat. 14-cü kündün tünü baştalып atat hazır. Erten kündüz 14-cü Şabandın kündüzü. Erten 4-cü günü keçinde aytılgan berdegi Şabandın jarım tünü baştalat. Erten keçinde. Erten 4-cü gün eğer Peygamberin sünnetini erçiyim deseniz erten 4-cü gün oruza karmasanız bolot. Narkı günü olsa Cuma gün Şaban ayının 15-ci günü ertenki tün, erten keçki tün Şaban ayının 15-ci tünü uşul tün jönde söz ketip atat berdi. Siz uşon kündüzünde oruza karmasanız bolat. Erten 4-cü gün dep sünnet Peygamberimiz karmaptır dep bir gün oruza karmağız. Kolunuzdan gelse 5-ci günde de oruza kılıp bul Şaban'dın jarım kündüzü ken dep bu oruza karmasanız bolat. Biroq Şaban'dın şu tünü, ertenki kündün tünü. Ertenki keçki 4-cü gündün tünü, Cuma gündün tünü olup kılıp da. Uşul tün tuğrasında aytat. Yattali'ullahu tebarek ve teala. Allah Teala ila halqihi. Mana öz jaratkan mahlukatlardın bardığına başkaça bir nazar salıp Allah Teala kavardar bolotken. Allah bardığızdan kavardar, bardığın bilip turat. Biroq bul tünü özgöçö bir Kudaydan şunday nazar bolotken. Anan emne olut? Leyletan nisfi min Şaban. Şaban ayının jarım tününde Allah Teala kavardar bolup dağı feyaghfiru li cemi'i halqihi. Allah Teala
pendelerinin күнөөсүн кечирет экен, имандуулардын барын күнөөсүн кечирет дейт. Бирок илля ли мушрикин ау мушахинин, мушрик адамдын, Кудайга шерик каткан, Кудайга шерик кошкон, Кудайдын шериги бар деп ишенген мушрик адамдын күнөөсүн кечирбейт экен. Ау мушахинин, же бирөөгө душмандыгы бар, ичинде кара санатайлыгы бар, бирөөгө кек сактаган мусулмандын да күнөөсү кечирилбейт экен. Демек бул Шабан айынын жарым түнүндө сизде ушундай бир чоң шанс, күнөөңүздөн тазаланып калыш мүмкүнчүлүк бар. Бул түнү демек сиз Кудайдан жалынып, жалбарып, күнөөңүздүн кечирилишин сурап, тооба кылып, колуңуздан келген кишине кулчулугуңузду көрсөтүп, 2 рекет болсо да намаз окуп, тооба кылып, Алладан суранып, жалбарып калсаңыз күнөөңүз кечирилип калышы мүмкүн. Бу жерде чоң пайгамбарыбыздан бизге бир мындай көп сөз бар да бу жерде. Муну мушрикти го түшүнөйлү. Кудайга шерик каткан адам, Кудайдын шериги бар деген бул эми чыныгы мусулман эмес да. Мусулман эмес бул адамдар. Булардын күнөөсүн Кудайым кечирбейт экен ал күнү. Анан дагы мусулман болсо деле, бирок ичинде бирөөгө кеги бар, кек сактаган. Бирөөгө жамандык каалаган, bir musulmanды тим эле жүрөгүнөн жаман көрүп, таза өлөрчө жаман көрүп калган адамдын да күнөөсүн кечирбейт экен. Субханалла. Муну менен эмне айткызы келип атат? Күнөөсү кечириле турган адамдын жүрөгү таза болуш керек экен. Пайгамбарыбыз менин сүннөтүм дейт, кечинде жатарда жүрөгүңдө болгон нерсенин баарын тазалап чыгарып таштап, бирөөгө болгон сактаган кегиңди, бирөөгө болгон жаман көрүүңдү чыгарып таштап таза жат, күнөөң кечирилет. Бул пайгамбардын сүннөтү. Пайгамбарыбыз баса белгилеп айтат, менин сүннөтүм деп айтат. Кечинде жатарда ушундай нерсени алып таштап жүрөгүңдөн жакшы тазалап жат, оору да болбойсуң, тынч уктайсың, күнөөң кечирилип уктайсың, эгер кечинде жатканда ошонсоң. Бул ушуну айтып атпайбы? Ушул Шабандын жарым түнүндө, 15-чи түнүндө, Лейлатун нисф мин Шабан, күнөөсү кечирилет экен. Алла Таала имандуулардын бардыгынын. Мына кийинки хадисте дагы мындай дейт. İmam Bayhaqi rivayet kılıp atat. Abu Sa'labet el-Hushani'den قال يطلع الله جلت قدرته إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين. İmandulardı keçirit deydi şol tünde Allah Teala. Ve yumli lil kafirin. Kafirlardın күнөөсүн keçirbey toktop turat deydi Allah Teala. Kaltırıp koyut eken. Ve yeda'u ahlel hiqdi bi hiqdihim hatta yeda'uhu. Анан жана ичинде кинеси бар, бирөөгө кеги бар, адамдарды да Кудайым кечирбей токтоп коет. Качан алар жанагы ичиндеги бирөөгө болгон кегин тазаламайынча, жүрөгү тазаламайынча Кудайым анын күнөөсүн кечирбейт дейт. Демек бул бир түн, бир жылда бир жолу болот. Кадыр түндөн кийин келе кадырлуу түн катары эсептелет. Ушул түнү Алла Таала өзү имандуулардын барын күнөөсүн кечирип, капыр адамдардын, имансыздардын күнөөсүн кечирбей токтотуп коюп коет экен. Ошолордун катарында дагы жанан ичинде кинеси бар, бирөөгө кеги бар, кара санатайлыгы бар, жаман ою бар адамдын да күнөөсүн кечирбейт экен Кудай. Ошон үчүн бул бизге чоң бир мындай коңгуроо, жүрөгүңөрдү тазалагыла деп атат Алла Таала. Ушундай адамдардын күнөөсү кечирилет экен. Бу жерде буга байланыштуу бир топтогу сөздөрүбүз бар эле, бирок ошол өзү жетиштүү. Дагы бири мына бул жерде кошумча бир хадис бул бар. Сахих Муслимде мындай хадис келет. Сахих Муслим. Анна Аллах жаллат кудратуху, Абу Хурайра радияллаху анху риваят пайгамбарыбыздан, юфаттиху абвабал джаннати. Алла Таала жаннат эшиктерин ачат дейт. Фи кулли снейни ва хамис. Ар бир биринчи күнү, анан 4-чү күнү. Пайгамбар ушул күндөрү орозо кармайт го. Эртең 4-чү күн. Биринчи күн, 4-чү күн. Ушул күндөрү пайгамбар орозо кармаган. Неге? Пайгамбарыбыз айтып атат. Алла Таала бейиш эшиктерин биринчи күнү, анан 4-чү күндөрү бейиштин эшиктерин ачып коет дейт. Фаягфируллаху раббул аламин лил муъминин. Ушул күндөрү имандуулардын күнөөсүн кечирет экен. Илля ражулан, бирок бир кишинин күнөөсүн кечирбейт. Канат байнаху ва байна ахихи шахнау. Эгерде кайсы бир мусулмандын өзүнүн бир тууган бир мусулмандын экөөнүн ортосунда bir açуу келип, бири-бирине көңүлү кала тургандай иштер болсо, ал экөөнүн күнөөсүн кечирбейт дейт Алла Таала. Карасаңыз, сиз мусулман болгондугуңуз үчүн
iman keltirip Kuday degендигиңиz үчүн birinci gün, 4-cü gün beyiş eşikleri açılıp Allah Taala imandoğulardın günөөsүn geçirip atat. Kimdin içinde kegi var bolsa, bir musulmanga jaman oyu var bolsa, kara sanataylık var bolsa, anın günөөsü bирок keçirilbейт dedi. Demek içki düýnөнүн taza bolusu musulman adam üçün öte zarıl. Günөөм geçirilsin deseniz жүрөгүңүz taza olsun. Biröөгө болгон kara sanataylık kineňizdi, kegiňizdi tazalap jatыңыз, günөөңүz geçirilip jatat. Musulman adam özü şunday boluş gerek, жүрөгү taza boluş gerek. Peygamberimiz bizi ошого çakırıp atat. Ananda Allah Taala mintip aytat deydi. Feyekulullahu celle ve ala enzira ay ajjila. Yani utruka hadeyni hatta yastaliha. Munagiku birümen eldeşmeyince tek koygula bularga dep bulardın günөөsü geçirilbeyt deytken Allah Taala. Kimge sizdin ortoňuzda bir mamle bolup şunday bir kör albastık bolup bu Kuday saktasın, içi tarlık bolup bu bir jaman mamleňiz bolsa, kegiňiz bar bolsa içiňizde keçirip koyuңuz. Kudaym sizdi geçiret. Allah Taala keçirimdi zat, keçirimdiүүлөрдү jakşı göröt. Monogu aydın demek ertenki nara 4-cü günü keçinde Cuma gündün tünü, Cuma günü gündüzde oroza karmasanız bolat. Erteň dagı beyiş eşikleri açılıp Kuday Taala imandoğulardın günөөsүn keçire turgan gün eken Peygamber ошон үчүн oroza karmagan. Anan Şaban ayının jarım tünü de ушундай fazilettүү tün eken eň azı jok degende günөөңүz keçirilip kala turgan tün. Erteňki 4-cü gündün keçi, şol nары Cuma gündün tünü bolat. Бұл Şaban ayının jarım tünü olup eseptilet. Oşol tündün ушундай fazileti var. Siz erteňki günde 4-cü günde boroza karmaňız, erteň de günөөňüz keçirilet inşallah beýişin eşikleri açılıp Allah Taala geçiret. Anan 5-nji günde şonday bolat Kudaýym buyursa. Wa ahiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.